Ovdje imamo jednu mašinu za sejanje strnih žita, Olivia 23, mašina radnog zahvata 3 metra sa 23 reda. U pitanju je sejalica sa duplim diskosnim ulagačem, što je prednost kod zemljišta koja nisu valjano pripremljena. Izuzetno veliki pritisak ostvaruje na zemlju, između 45 i 50 kg po sekvenoj sekciji. Velika zapremina sanduka kapaciteta oko 800 litara. Dalje ovdje imamo traktorske potirače sa opružnim apsorberima, 2 para dakle. Jedna od prednosti u odnosu na konkurenciju je i to što se podešavanje dubine vrši mehanički, a ne hidraulički. I to je neka prednost gde je recimo sama parcela pod nekim kriptodepresijama, tako da ova bolje prati teren i bolje usejava zrno, što kasnije dovodi do pravilnijeg i jednovremenog klijanja i nicanja. Izuzetno precizan menjač koji dozvoljava i setvu sitnozrnih kultura, svetlosna signalizacija po standardima naših zakona u saobraćaju. Dalje pokazat ću vam na sledećoj mašini koja je opremljena gumenim nagaznim točkovima, bolje nabijanje semena i izbjegavanje stvaranja vazdušnog džepa u kojima seme trune i gubi svoju klijavost, ne niče. Opružna brana koja služi za zagrtanje i ravnanje terena setve. Sve to doprinosi boljem vazdušnom i vodnom kao i toplotnom režimu u kojima će se naći te mlade biljke, odnosno police. Jedna od novina u novoj sejalici kao dodatna oprema su i kompjuteri za stalne tragove. To ćemo pogasiti sa prednje strane. Zatvaranje stalnih tragova, elektromotor danske firme Linak i senzor napunjenosti samog rezervoara, kao i jedan deo komandne table koja se nalazi u traktoru, koja prati znači, rad zatvaranja stalnih tragova, praćenje podataka o broju hektara posejanih pod strnim žitima, kao i stepenu napunjenosti rezervoara. Ovo je još jedna mašina iz našeg prodajnog programa, iz našeg asortimana, našeg ino partnera Solmach Steel. To je kratka tanjirača koja služi za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta. Izuzetno se dobro pokazala za rad u strništima, gde je ovih godina, kao što smo videli, povećana masa koja zaostaje nakon skidanja useva. Radnog zahvata je 3 metra i predviđena je za rad sa traktorima, znači u agregaciji sa mašinama koje su 120 do 130 konjskih snaga. Veoma je jednostavno za rad, kačenje na 3 tačke. Ima pozadnji hidraulični V-prstenasti valjak koji omogućava lako razbijanje velikih grudvi uz olakšan posao setvu spremiranju i kasnije setvi naravno useva. Sami priključci su brzi priključci hidraulike gde postoji određeno štelovanje brzine protoka, odnosno ublaživač. Tanjirača kratka je predviđena, kao što sam rekao, za rad u raznim uslovima. Razlika između rada sa klasičnim vučenim tanjiračama, kakve su se koristile ranijih godina, i rade sa ovakvom jednom kratkom tanjiračom, takozvanom finišerkom, je to što se radi pri većim brzinama, može da se uđe u veću biomasu, u veće žetvene ostatke i jedna od glavnih odlika je to što ovde svaki disk ima svoj nosač, nezavisan je, u hermetički zatvorenom kućištu koje ne propušta prašinu i vlagu, dugotrajno je, nema zaglavljivanja biomase i većih grudvi i ostataka između diskova. Razmak između diskova je 25 cm. Napadni ugao je mnogo veći nego što je kod klasičnih tanjirača,
što omogućava lakše praktično oranje i mešanje zemlje. Dalje, razmak između baterija je 1 metar, sasvim dovoljno da se ne zaglavljuju neki žetveni ostaci i neke veće grude. Ovdje imamo takozvane deflektore koji vraćaju grude koje eventualno dolaze iz pravca prednje baterije, vraćaju ga na zadnju, na doradu, na sitnjenje i kasnije ih ovaj prstenasti hidraulični V valjak mrvi, sitni i raspoređuje ravna po zemljištu pozadnje. Prednosti tanjirače ove u odnosu na ostale je što imaju izuzetno kvalitetno napravljene gumene apsorbere udara. To je nešto što je čini trajnijom i lakšom za rad, posebno u parcelama gde postoje određene kriptodepresije i gde parcela nije iznivelisana, odnosno ima određene neravnine. Dalje, samo zakošavanje, odnosno povećanje napadnog ugla tanjira zadnje baterije se vrši pomoću ovog navojnog vretena sa ove strane tanjirača, a numerijsko praćenje tih operacija se nalazi ovdje. Karakteristike ove tanjirače su masivnost, jaka robustna konstrukcija, ojačane grede. Glavna greda je prečnika 200 x 150 mm, povezivanje sa ostalim gredama, odnosno ramom, čine pločevine debljine 15 mm. Sam valjak je prečnika 60 cm, dok su diskovi 560 mm. Još jedna mašina iz našeg prodajnog programa koju nije potrebno posebno predstavljati. To je kukuruzna sejalica, diskosna pneumatska sejalica za kopavine sa Gaspardov sistemom laganja zrna. Karakteristike ove mašine su već dobro poznate našim klijentima koji nas prate već dugi niz godina i podržavaju ovo što radimo. Neke od inovacija na polju setve okopavina, koja je veoma osetljiva jer je reč o intenzivnim kulturama, su te da naši diskosni ulagači ostvaruju veoma visok pritisak setvenih sekcija na zemlju i omogućavaju održavanje stalne dubine zrna, što omogućava opet jednovremeno klijanje i nicanje biljaka i zatvaranje takozvanog setvenog sklopa biljke. Dalje, u standardnoj opremi nalaze se dupli nezavisni hidromarkeri diskosni, sa naravno ublaživačima udara hidraulike. Sam setveni aparat je već dobro poznat kao Gaspardov sistem ulaganja zrna, gde imamo duple diskove kao ulagače zrna, gumene točkove sa skidačima blata naravno, gumene nagazne točkove koji se podešavaju, da kažem, u dva nivoa. Prvi nivo je kada govorimo o samom pritisku tih gumenih nagaznih točkova, što se rešava pomoću ove ručice, i samim napadnim uglom na zemlju, gde on pravi, da kažem, većim ili manjim uglom, pravi jači pritisak ili drugi oblik samog zatvaranja brazde. Nešto što spada u našu standardnu opremu je i ovaj mali pritisci točki cemena, što u sušnim godinama omogućava da se seme, da kažem, bolje zalepi, zatvori i da bolje drži ono malo vlage koje je preostalo u zemljištu od poslednjih padavina. Mašina koju svako gazdinstvo posjeduje, a to je rasipač veštačkih đubriva. Iz našeg prodajnog asortimana izdvojio bih rasipač proizvođača Solmax Steel, izuzetno dobrog odnosa kvaliteta i cene. Dobra konstrukcija, izuzetno kvalitetan reduktor koji omogućava
veoma lak i pouzdan rad sa ovim rasipačima. Zapremine rasipača su prema željama kupca od 600 pa do 4000 litara. U standardnoj opremi naglasio bih da posjeduje diskove i lopatice od prohrana, dno od inoksa, kardan, ciradu, horizontalni mešač u samom sanduku, mrežu, svetlosna signalizacija, 4 točkića za dva okretna, 2 fiksna za manipulaciju po ekonomskom dvorištu, kao i dvosmerni klip za otvaranje i zatvaranje putem hidrolike. Radni zahvat po željama kupca je od 12 do 36 metara.